Kapiteni Ibrahim Traoré ni umutegetsi wa gisirikare wa Burkina Faso umaze kubaka izina nk'umutegetsi ukunzwe kandi ukunda Afurika, ugamije kubohora igihugu cye icyo abona nk'ubukoloni bw'iki gihe bw'ibihugu by'iburengerazuba. Ubutumwa bwe bwumvikana muri Afurika yose no hanze yayo, aho abamushyigikiye babona ko ari kugera ikirenge cy'intwari za Afurika nka Thomas Sankara nawe wa Burkina Faso, bamwe bitaga Che Guevara wa Afurika. Beverly Ochieng, umushakashatsi mu kigo Control Risk, yabwiye BBC ati Traoré izina rye rimaze kuba rinini. Numvise abanyapolitike n'abanditsi mu bihugu nka Kenya bavuga bati niko bimeze, niwe mugabo. Beverly yongera ati ubutumwa bwe burebana n'ibihe turimo. Abanyafurika benshi bakemanga imibanire n'uburengerazuba, banibaza ko umugabane nk'uyu ukize cyane ku mutungo kamere hakiri ubukene bukabije. Nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu muri 2022, ubutegetsi bwa Traoré bwahise bucana umubano n'Ubufaransa bwahoze bukoloniza iki gihugu, maze bukomeza ubucuti n'Uburusiya, harimo umubano mu bya gisirikare, banatangiza politike y'ubukungu